ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وقليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kakasih hatiranan, alhamdulillah, yari na isab kita niyo waktu na to ini, waktu pag tugpat siyugpat ising kita niyo katan ngan sin Allahu subhanahu wa ta'ala, karena in pag bisarahan sin kita niyo dunay ni pasal sin kaya wajib ka to tanin sin Tuhan na to Rabbul Alamin amo na in mag-ibadat harap kaniya. Na sarta dahil mga sa lago-lago pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala karena in siya wajib at tiap-tiap tisulakan labi-labi na pagkala pagpaamo sin hinang iwan panang kisiring hakatan pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin wiyajib ha katan umat na kauna iwan sin nakahuli labi-labi na tuod in kay napusan pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwan na si mga umat niya amunain langta al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Amin piang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagyanon al-ma'ruf. Ano yung pagyanon ma'ruf ini? Inasalan si pagyanon ma'ruf tauhidullah wal ikhlasu lahu. Amo na impanauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala serta iban ka-ikhlas harap kaniya. Na pagkakita naraak maghinang, hati niya mag-ibadat harap kaniya, subay ingkatan ibadat na to pa Allah Ta'ala, subay siya tunggalon. Akatan pakaradyaan kakahinang na to. Sibo da ammal sin jantong, iwan ammal sin udyot pamaranan, subay ingkatan tan tunggalon in Allahu subhanahu wa ta'ala. Sarta dalam sintunggalon siya, subay siya iwan ka-ikhlas. Amoy nuwayroon pagduwarwa sinbigi pangatayan, buat malengkan, hibugso inudyot pamaranan patuhan Rabbul Alamin hipagmalilla, iwan hipagtawakkal patuhan Rabbul Alamin, hauno-uno na impiang daakan sin Allahu Ta'ala, doon na hadya kita maninduganan, himinang sinamuin, kakahinang, atas sin Allahu Ta'ala in amoy in dimihil sin tumbas niya haadlaw kana sibo da amoy in diajakahan sin mga malaikat iwan sin tiunggal sin Allahu Ta'ala ipangjakahihayipon niya inyan katantan isa-isa niya raisab in magtungbas sin katan tutungbasan tiyata ka man yarito haadlaw kana inyan amuin di lang ta maghugna in ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala tutungbasan haipon niya amuin nagpaamo sin hinang nagpakugdan sin hinang sarta amin iupihan dain haamin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala na wujub al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Iban sinamuin tumangkis manglangi daing hahinang piyag mungkir sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya amunain di niya kababayaan karena karugalan niya di siya mabaya mahinang sin ipon niya in mga kakahinang yaon. Asabi at to hisiyusyo in manglangi roong hayan sa lago-lago
tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw gana-gana. Na doon ha amin ayat biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala kato manunjuk ipapyag bisarahan ini Surah Ali Imran ayat hanggatos iban hangpo parman sin Allah subhanahu wa ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Biyayta doon ha ini kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam labay rengha katarangan biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ayat ini ayat hangga to 10 Surah Ali Imran kuntum khaira ummah. Kamu na yan in sarayaw-rayaw ummat. Hati niya mataud ummat nakauna rin nga ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam buat melainkan yari-rarihay ni dihil ha ummat ini in balabi-labihan karayawan dahin ha mga ummat na kauna. Sabab may ta, doon haunlong niya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu na yan, in sarayaw-rayaw ummat na pagwa sin Allah Ta'ala, maripalaw man sing gumini, amoy nakabidda dahin hakatan sin ummat. Mahita, sabab sin sipat al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Karena yaon kanila pakay nila in pangdaaki panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala pangdaaki pa kaikhlas pa ini Tuhan Rabbul Alamin sin amal ibadat niya na iban lang ta paninggali daing haamin hinang mungkar doon hayan sarta yaon tutog in pag-iman nila pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa tu'minuna billah. Na ini mga kataw-tay manguran haka ng Islam, may ta kita nakabigda ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sin inyaon katantan lang ta in mga ummat na kauna dahil nga ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap karasulan na parasin Allah Ta'ala maun pa kauman nila nang daakiray sabsin amoy nasabot dua ini nang daaki papanawhin pa Allah Ta'ala iban nang daaki pa kaikhlas sin amal nila patuhan Rabbul Alamin na ini doon hayaon lang ta biyayta doon haon in asalan lang niya sin ini al-ma'ruf biyayta takay na tauhidullah wa al-ikhlasu lahu. Amo na in panauhid buntol pa Allah subhanahu wa ta'ala iban ka-ikhlas sin amal niya harap patuhan Rabbul Alamin. In asalan si bagyanun mungkar asyirku billah wa ibadatu ghairi. Na amo ini mahita ini nakarayaw in ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab hawak to sila naka pag naiksaksi sinuayron pagtag-ipunan nila buat malaingkan tunggal isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala iban yaon halawm sin bigi jantong nila in pamunnakon sin ini at tiniyahugot sin pag-iman nila, amuyin, iaayaran nila, hasupaya di malupas in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, ingkatan sin pangdaakan sin Allah ta'ala mo na iuurol nila hihinang, haisiyo-siyo nakakitaan nila, yaon doon haonin sipat, ini bukon marayaw, langon nila ka na inyaon mungkar, isiyo-siyo in, amoy in, nagaangot sin karayawan,
doon haon magtuytoy nila bisuron papanawhid pa Allahu Ta'ala iwan baitaan sin inamal subay siya aun kaiklas patuhan Rabbul Alamin. Na ini lang ta sibo-sibo diaak sin Allahu Ta'ala sa sumakawa in mga ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang na kiyanganan sila ummat sa rayaw-rayaw karena in sila di matung in agama Islam pa ini kauman sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in siuligan si manusia doon pagsirik patuhan Rabbul Alamin. Iwan pag-ibadat harap pa ini barhala. Hati niya rukun harap patuhan Rabbul Alamin. Sumagawa nangangahagad sila sin in Tuhan matan-matan wayroon ini sabanding niya, way siwo niya, anunain Allahu subhanahu wa ta'ala. Laung niya dun haon, wa jami'ur rusul bu'ithu yad'un nasa ila tauhidillah. In katan karasulan, naraak sila katantan, manawag-tawag hamano siya, maun pa ini panauhid pa Allahu Ta'ala tunggal isa-isa niya. Amo yan long niya in sa lagu-lagu matarang. Amo in subay patarangon sin tiap-tiap tisulakan sin manusia in pag-ibadat niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala amin tunggalon niya in panauhid niya pa Tuhan Rabbul Alamin sarta manglangi siya sin amin kakahinang sirik iwan kakahinang pag-ibadat harap pa ini pakain-pakain na patudyuhon bukon harap pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Nasa babiyat, in mga sila, kafir, biyeta sambilha suratul Ma'idah, ayat kapituan tagwalo, farman sinallahu ta'ala, lu'ina alladhina kafaru min bani Israel, ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam, dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Lianat na sinallahu ta'ala yung mga sila nagkufur. At isin nagkufur, tiyabunan nila in panghindo, panauhid patuan Rabbul Alamin. Iwan tiyabunan nila in kaikhlas pa Allahu Ta'ala bang sila mag-ibadat. Tiyabunan nila sin kakufur. Ini muna-muna tiyagnaan sin, ini anak kapo sin Israel. In Israel, amunain, Yaqub alaihi salatu wassalam. Inganya langta ini Israel ha bahasa sin mga Yahud. In maana sin ini Israel bang bahasa Arab Abdullah. Ipon sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na inanaka po niya doon sinyaon siya riak day sab sin Allahu ta'ala mamando sin nasabot pangadyan ini, sumagawa im mga sila nagkupor pa Allah subhanahu wa ta'ala, inyan katabiyay takato, sin ini Daud alayhi salatu wassalam, iwan sin Isa alayhi salatu wassalam, inji matukaniya, doon kanila roon ha ummat na kauna, na pagkari pa ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biugit nila in kakupur sarta biugit nila in pagtag-ipon pa dugaing ding Allah Ta'ala amo na in pagsirik sinyaon kita nila sin mata nila siulikan nila amo na lang tain nakalibubong doon ha lauman likusan sin kabatullahi al-musharrafa sampai halawm sin Ka'batullah aun doon biyubutang nila ini patuhanan nila rakuna pagsumbahod nila madto sin kiyahahatin nila kay ingatan nila nyaw di makatawang kanila di makamudarat kanila iwan di maka ini dihil kanila karayawan
inyaon. Way kamumpaatan mahasil nila roon. Magtag-ipon pa wato, magtag-ipon pa uno-uno na sadya amoy hinang nila patuhanan di hababawsin gumiinit. Amoy at mga katawtay mga na kama Islam. Nahasabab yun tulian at sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab sin amuin panabuni nila sin pangdaakan sin Allah ta'ala kanila. Karena dunhan sifat nila demikian baita suratul Ma'idah ayat kapituan tagsiyam kanu la yatanahawna amung karin fa'alu. Ingkaunan nila di sila mangpanglang sin mga hinang mungkar piag mungkir sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unin hinang pagmungkir. Amunain long ta muna way ka ikhlas pa amunain piag mungkir sin Tuhan, amunain pagsirik pa Tuhan Rabbul Alamin, iban pag-ibadat, parukaing dengha, Tuhan Rabbul Alamin. Amuan to. Labi sa mga kanu yapalun. Law sin Allah Ta'ala sangi nakakahinang amuin piag hinang nila sinyaon sa mata-mata impang hindo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wala nila tiyema. Ubos way roon lang ta ini himundong sila roon habihad to panulang nila dumagawa giyanapan pa nila lang niya sinallahu ta'ala kanu adalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna amung karin fa'alu. In kakahinang nila nagmaasiyat sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kana in piyangdaakan sulangon mo maasiyat na kula. Bihan. Ubos bukon sadya sila nagmaasiyat wa kanu ya'tadun gamaya ngan kyuntara nila pa in Allah subhanahu wa ta'ala. Kyuntara nila pa in Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya namisarahan pa sila maun sin pamisarahan biya sa kaulaulain iaalop nila amuin matan-matan pag ibadat patuhan Rabbul Alamin sin inyaon kakupuran na patuhan Rabbul Alamin. Bihan yan. Na, biya na si mga kaibanan ini magsusuy-suy simbukon piyang daakan sin Allah Ta'ala amin biya sa kaulaula inhihinang nilaon amo oning kimukugdan inyan tuan pangatusan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kanu ya'tadun. Hinang nila in Allah Ta'ala biya sa pantun, kiyuntara nila bihan. Atin niya, mga tao maisog. In mga sila yaon, mga kataw-tay manghuran, hakama Islam. Nahasabab yan, in ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakatayong babaw ring hakatan ummat, pasalansin, amuin magtuy-tuy sila na naimaisig kasabunalan sarta diajagahan nila yung ginhawaran nila di sila umatikat sumud pa hinang mungkar amuna in hinang pagsirik patuhan Rabbul Alamin iwan sin pag-ibadat parugaing at tinamarugaing dingha Allahu subhanahu wa ta'ala. Ini biyay takato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kamaksuran sin kabtangan lang niya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Isiyo naman sila ini. Amin nagdara sin sipat ini. Siabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam labay ring hapangasubo si mga kasahabatan niya doon haon riwayat sin Imam Ahmad قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا رسول الله أي الناس خير قال خير الناس أقرأهم وأتقاهم لله وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. Kita kau impagianon sa rayaw-rayaw ummat lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam labay ring hapangasul si hambuk Arab hawak tuin Rasul sallallahu alaihi wasallam nag ini hutba mimbar law niya
Ya Rasulullah, hisiulong ni insarayaw-rayaw manusia. Hisiu insarayaw-rayaw manusia. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas akrahuhum wa atqahum lillah wa amuruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar wa awsaluhum lirrahim. Sarew-rew umat, sarew-rew manusia, amo na mga sila sarayaw-rayaw launta amuin tutog siya. Muna-muna nagmaingat sing Quran, iban bukon sadya siya nagmaingat pabaran niya, in siya nagpaingat pahakaywanan. Karena tiyayma niya impanghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ta'allamul Quran wa'allimuhan nas wala ta'kul bih. Ingatan niyo, pag-ingat kamo sing Quran, pag maingat kamo ha Quran, sarta bang niyo kaingatan na, panghinduan niyo, iban ayaw niyo hinangon kabuhianan in Quran. Amod to imbiyay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na akrauhum, hati niya amin maingat mamasa sing Quran. Yaon kaniya in pangingat hatungod sing Quran. Ikaruan niya, wa atqahum lillah. Amo na in sa buga-buga. Ini manusia patuhan Rabbul Alamin. Hati niya naghinang siya taming sing ginawabaran niya. Pakatantan kakahinang halauman sing gumiini habang mayandi siya makasato sin hinang niya patuhan Rabbul Alamin. Amo yan to. Damikian, wa amuruhum bi al-ma'ruf. Iban amin nang daraaki pahinang, panawag-tawag papanawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin amuin laungta ini pag-ibadat ka-ikhlas patuhan Rabbul Alamin. Damikian, doon haon biyeta, wa anhahum anil munkar. Iwan amuyin ng lalangi tingkatan piyag mungkir sin sara. Long time piyag mungkir sa lagbo-lagbo sin Allah Ta'ala amo na yung pagsirik harap kaniya iwan sin amuin pag-ibadat pa marukaing daing kaniya. Wa awsalahum lirrahim. Iwan sin mga sila amuin nanunog pati sadya pa mga sila aso kampong nila. Kampong daing ha ina, daing ha ama. Bihan. Na, laong Ibnu Abbas, doon haon, beita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, daing ha amin kabtangan, atawa parman sin Allah ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, laong sin Ibnu Abbas, humul ladina hajaru ma'a Rasulillah, min Makkata ilal Madinah. Sila na in mga naglain. Naglain, miyagad ha, Rasul sallallahu alaihi wasallam, daing ha Makkah harap pa Madinah. Dumakawa lang si mga sila, naghambuok in mananapsir katantan, in ayat ini, anna hadhihi al-ayah ammatun fi jami'il ummah kullu qarnin bihasabih wa khairu qurunihim alladhina ba'atha fihim Rasulullah thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Laung niya ini ni katan sin ummat aun day sab mapi ding kanila. Ding mga tiap-tiap ummat amin habistahan sin amal nila patuhan Rabbul Alamin, aun yan bibista, aun day sab sarew-rew kanila, sa sumakawa bukom biya sin dayaw, amuin mahasil sin ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sarta biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in sarayaw-rayaw, ini zaman
sin mga umat niya, sabab masi, sampai pabihayaon masi-masipaon umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuin, masi-masipa impang Hindu, doon pa amuin, ini, yang daakan di haamuin, pangadjian tayo ni. Laung si Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun, karni, thumma alladhina yalunahum. Thumma alladhina yalunahum. Thumma alladhina yalunahum. Sarayaw-rayaw lang niya jaman. At niya sarayaw-rayaw pag-ibadat pa Allah Ta'ala. Amo na injaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban na si mga kasahabatan niya. Pag-ubos doon haon sumuno. Amo na injaman waktu sin kasahabatan niya. Iban si mga tabiin. Mapuas din doon haon, simuno na isab in waktu jaman sin mga tabiin, iban sin tabi'it tabi'in. Ako rayan, in nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tu waktu nagsuno-suno, amo na in langta patahunan hanggatos panagnaan, pag-uwas hanggatos si karua, pag-uwas hanggatos si katu, na amuanin sa rayaw-rayaw jaman si mga kasahabatan, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban na si mga umat niya, na doon hayaon, ini hajaman na to ini, malayo na tuod kita niyo, na inyan matarang kato taniyo, tiap-tiap, magpinda impatahunan, mataod mano siya magpinda, dahin doon haon. Aon magpinda, doon han, dahin hamangi pamarayaw, aon magpinda, dahin hamarayaw pamangi, sabab na inyan katantan, biyabay ta damikyan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hajaman susungon lang niya, na manaw inhambuok tao, mi gumawa ding habay niya, manaw halawang pag-iman, paguy pabay, way na pag-iman, patuhan Rabbul Alamin. Aw ni sa wakto, manaw siya halawang ka kupur, doon haon makawi siya, ini pabay niya, nagdara na si pag-iman, sabab may ta, amuin makarungog siya sin panghindo pangdaakan sin Allah Ta'ala al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar aun waktu yadto in kiyawa niya tiyay maamunain panghindo amru bil ma'ruf hasab yadto mui siya palawm sin ini family niya nagdara siya sin pag-iman aun isabdoon hayaon launta na pagguwa na ring habay niya hipo siya simpag iman, dasok ing jantong niya simpag iman, pag-ubos doon haon pag-uwi niya paway, nagkangiin akibat niya, sabab intiyay may ni panghindo, amunain, pianglangan sin Allah Ta'ala, amuin pianglangan in pagsirik iban sin, pag-ibadat, marugaing daing hatuhan nato Rabbul Alamin. Naamoy ato mga katawtay manguran, agama Islam. Na inummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hangkal siya nakalamod doon dahil mga sarayaw-rayaw at napi sin Allah Ta'ala karena sambil mahinang sila ini saksi sin ummat na kauna iwan sin ummat na kahuli. Sabat maita, iabutan nila impang Hindu sin mga nakauna. Bangbiya din indakan sin panayma nila sin panghindo sin karasulan naraak sin Allah Ta'ala maun pakauman nila amuin biya na sin Banu Israel in sila pini nila in pagpupur hati niya pini nila tiabunan nila in panghindo launta pag ini amunin pag-ianun ma'ruf panauhid patuhan Rabbul Alamin iban sin amoy in kaikhlas in amal ibadat nila. Pindahan nila maun pakatanaman nila. Iban sin, mungkar launta, piag mungkir sin sara, karwalan sin Allah Ta'ala mo ng pagsirik, iban sin, launta pag-ibadat pamarugaing daing hatuhan nato Rabbul Alamin. Nasabab yan, mahinang saksi in ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabab na in katantan aun nakaabot yan. Biya na si mga Yahudi
Iwan si mga Nasrani, nakaabot na ini sila si mga panghindo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kambil biyayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam, wairoon daing ha mga manusia, nakaabot sin panghindo kulong niya. Nakaabot sin panghindo ko. Misan pa yung kaaunan niya Yahudi atawa Nasrani. Pag-ubos, in siya wala na naimai, buat malaingkan in siya lamod daing ha amin makasud palawon sin narka jahannam. Yan po to si Rasul sallallahu alaihi wasallam in Yahudi ran sin Nasrani. Amin nagdaraawa masiyaon kanila impang hindo sin. Amin daak sin Allah ta'ala maun kanila buat malaingkan indiyara nila yaon. Wayroon na nakapin ini laong ta panawhid patuhan Rabbul Alamin. Sa misan indiyaak sintuhan maun kanila hinang nila ratuhan. Biya na kan Isa alayhi salatu wassalam. Damikian ini Uzair. I Uzair lang ta amin lang niya Uzair ibnullah. Lang si mga Yahudi. Anak day sab kuno sintuhan. Na bihan niya. Naamoy at tuinday ha mga kasatuan dakula na hinang si mga sila na inumat sin ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sila in nakalabaw indayaw nila dahil ha mga umat na kaunayad to sarab hawak to amoy in liyang sila sin amoy in piyagmungkir sin sara amo na yung pagsirik po Allah subhanahu wa ta'ala iban sin pag-ibadat pa maruaing dahil hatuan na to Rabbul Alamin nanuituyan sila timutog doon himinang haamoyin panangkisi sin pagsirik, iban sin pag-ibadat pamarukaing deng Allah Ta'ala, timutog sila roon na panawhid patuhan na to Rabbul Alamin, iban sin kaiklas sin amal nila. Amo yan, in pag-ianon lang niya, asalan sin ma'ruf, balikan ko, amo na in, tauhidullah, wal ikhlasulah. In pagyanon mungkar asalan niya asyirku billah wa ibadatu ghairihi. Naamoy adto mga kataw tay manguran ha kamay lang. Na manjari laung tain amoy in biya na sinagi in amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar wajib in hukuman niya daing ha mga amal daakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sabab yan, in mga ini, biya hajaman na to ini, biya marukal na intao bang biya mga patumtumon si mga kahalanin. Al-amru bil ma'ruf, madukal sila. Dihan, mamungmung paing kaywanan bang sila patumtumon. Tunggalon in Allahu Ta'ala pag-ibadat, iwan subay ikhlas patuhan, damikyan, di sila papagsirikon, iwan di sila papag-ibadaton parukaing deng Allah Ta'ala, da sumakawa madukal sila bang sila patumtumon mga katote maguran na kama Islam na yari na inbiya mga pindo ako ini itok balko kanya in nakapin tiyo dahil ha mga waktu insyaallah ta'ala palitapadal ya datuhu masyura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa takhallaqa bi akhlaqihi ila yaumiddin. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga palanggungan mulia agamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sinari mga kakasi. Langta, yari kita masih-masiha waktu sa rayaw-rayaw, waktu sa halga-halga, kamuin langta ibadat sa lagu-lagu patuhan na bulalamin. Kamuin paglingkod-lingkod sin kita yung paliharan sin langta pagdagayray sin paliharan pang Hindu sin Quran mahamulya iwan na sin sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo ini mga kakasi in lang tabi mga daran hanggang na naaw ni pag-alok sin kita niyo mga tampat biha ini atau lugar ini na amura ini wala na maksud duay sin kita ni malingkan
supaya singkitan niyo amuin lang ta mabago in pag-iman singkitan niyo labay rin nga amuin pagpatumtom sa mga kaguruhan. Na in pag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala inyan natanto magdaan. Tafsir na nga ulama o tawhid na yazidu wa yanqus. Atin niya ubos biya mga gumanap kahilangan na isang. Bihayat to yung biya mga lang ta pag-iman sintiap-tiap ang katon-katon niyo. Labi luwa ka masa ini. Ang umat ahuling zaman ini na magdagluros in pag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakan nung sin bahasa bang mga dalildakat na ubos tumaob pumunas katuan ang mga lang ta taklan na to biyayaw nini na amay nin mga sababan may tain kaguruhan sin kita niyo amay hindi magbabati laon magpusampay sin amanat nga Allah subhanahu wa ta'ala kada pagpatugtong pato niyo katan supaya ang kita niyo sa kahawa biya mga dumaan at tawakan mabain pag-iman na magbalik insyaallah subhanahu wa ta'ala bang mga bulawan biya antang masarol siya magbalik siminglab sa liulumot na magbalik biya mga dumayaw in walna ni biya to mga tayo mo da ka may Islam in biya mga karayawan in maaw ni pag lang ta bisara tungod pag-akama karna ini pagbabago sin pag-iman singitan niyo patuhan na bulalamin mahimati kita niyo simpang Hindu sin Allah subhanahu wa ta'ala darta magbalik in panumtum na to paamuin asal-asal kiyahat yan na to tungod paliharan pag-akama kaagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini ni mga kakasi sa basing urong mulya, kaya wajib situhan na bulalamin. In al-amru bil ma'ruf, wa nahyi anil munkar. Amuin pangdaak pahinang marayaw, sarta pang lang hinang mangi. Hinang munkar, amu hindi kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na hangkan na in kaguruhan, misan pasambya dagbos, di magbus na sila biya mga kontrabida pangatod sin kaibatan. Sa blaw na biya mga sila yan nangalangan dya saya. Biya sila na yan biya mga wayroon. Lang tabiya mga jimadyakan hadya sin mga hinangta ini. Di na dya pasaran law na yun kita maghinasin kabayaan ta. Na mga palanguna agama Islam in mga kauruhan si kita niyo in sila kiwajiban sin Allah tabaraka wa ta'ala. In magpatumtum hakato niyo katan sin paliharan pag-agama. Karta langon, intiap-tiap siulagan, apabila nakahinang sin parkala, hiyaram sin Tuhan Rabbul Alamin, nakawajiban yan to, sin mga total panghati. In suway nila sagdahon, in mga tao nakahinang sinamuin kasaan ni mga kalaungan, sabab na inyad to, dahil mga raakan sin Allah ta'ala kanila. Yaonin ilmo doon kanila, biyo sin Allah tabaraka wa ta'ala, in suway nila yan to, mga paganggautaan, sa hinangon nila, enroll nila, kawajiban bilang tagapanghati kaakabasin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahangkan na, misan biya nagbos ko, may nang nakontrabida sila, pangatod si Mano siya, di da ito biya mga sila mahagin. Katuan, di da biya mga magparuli. Sinkaptangan niya to, ay sibo, da karuwalan sin pagkahin nila Mano siya. Bang mayan, inhinang nila, hinang pangakad hakabayan sin Tuhan Rabbul Alamin. Amuin, hinang niling kawajiban nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amun suway sila magpasampay sin amanat nawling hadarat sin Allah tabaraka wa ta'ala. Sabab na yung mga kaguruhan sin kita ni mga tayo da agama Islam, sila na. Puat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nagpasampay sin agama. Kabiyang wala na siya, ibasin kasahabatan, na isiyo na in magpatumtom kato niyo. Amo na in mga sila, warasatul anbiya. pagtawakon sin Nabi sallallahu warasatul anbiya. Sila in nakawaris, kama kanabihan. Uning kawarisan, amo na ni ilmu, panghati dengan Allah tabaraka wa ta'ala amin kaya sampai si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sabab ito, nagawajiban niya ito sintiap-tiap kaguruhan in magpatok niyo katan mga tayo mahuna agama Islam. Na ayaw kailo biya mga gura-gura unta atau wakan baba-baba unta sarta karugalanta in mga kaguruhan karna in sila yan hinang nila hading kawajiban nila patuhan Rabbul Alamin sarta asupaya insyaallah ta'ala in kita ni mahawon dahil hakalaungan, dahil hahinang bukon kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yung pag-ibadat mga tayo muna agama Islam, biya na sin dalan na mapagbisaraw diha ini, nasuway kita magpaamo, magpatudyo mo pagkabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab na may nang biya dagbusway kapaiddahan,
way ra pahala sin ibadat hinang sin kita bang wala na nakaamuro o nakabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Wala nakaamuason na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa tahadyabi at mga nagluog, naghinang sin ibadat yan. Bang di datay maun sin Tuhan Rabbul Alamin. Arapon in ibadat, minsan pa sibi-sibi din kaaunan niya. At awakan tiyo-tiyo na. Bang nahinang mo yan karna sin Tuhan Rabbul Alamin. Karta nakaamo, doon habitikan kabayaan sin Allah Ta'ala. Dahing haamuin, long kakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuyad tuin nakaamo, amuyad tuin tatay maun, sarta amuyad hindi lang pahala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga palangwan ha kama Islamin, long taring ha mga napatot na batukon, ang sarapat, batukon na tuon, lumawag kita niyo, sintiranan, amin makaon kita ni paibadat kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. At tawakan upiksaon na to, bagay hawaran na to. Sarta, suway kita biya dagbos, daran nag-aasubo. Hinang-hihinang kubyaw ni baha. At tawakan inamon hinang kiyabiyak sa hihinang ko inasin angay. Ini baha, haturan na baha ini. Nakaamura baha ini ha, amuin bitikan, syara. Kaya sampay si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab nahabay ta si mga ulama bang wala na kaamo na di mabilang ibadat. So amo yan mga tayo muda ka may Islami mga daran na to. Law tabi mga hihinang. So na to pag piksaon. Pag sumari akong inamon ginhawaran na to. Ya kawaran inhinang mo yan. Nakaamo ra ba yan? So amo yan mga tayo muda ka may Islam. Sabab na in kita Niyumuhong kita si karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paritay ni madawat inarida sin Allah ta'ala hingga suay ko magtaat haraakan niya sarta umanib ka lumayo din ang mga piyanglangan niya. Amayan to mga tayo mahuda ka Islam in pagtaron ibadat patuhan na bulalamin at tawakan tagpagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pagtaat pa Allah ta'ala aman ay makad ko sinda akan niya. Sarta lumayo sindiangan niya. In Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabta, inari niya, kullu ummati yadkhuluna al-jannata. Illa man aba. Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba? Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani faqad aba. Amo yan timbay ta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inari niya, kasahabatan niya, ingkatan sin ummat ko, in sila yan, tanto makasugatan surga. Malingkan ng sin Nabi, amura, hindi mabaya. Nadiha, ini na nga sunyong kasabatan. Wamaya ba ya Rasulullah? Isi siya hindi mabaya sumunsura ya Rasulullah. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam mga nataani dakhala janna. Isi siya nagtaat kako. Miyagad. Tin kakahinang ko tungod pag-agama naog ng hadarat sin Tuhan Rabbul Alamin. Amin di akan kako sin Allah Ta'ala. Ipapasampay kanila. Sarta nagtaat sila hinang nila. Amo yan to makasudsura. Arapon lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam asani. Isyus yung simulang kako. Minsan pa, haragbos lang na sila nag-aagama at nag-ibadat. Bang in pag-ibadat nila yung sulang. Haamoy indiarako dahil hatuhan ko Rabbul Alamin. Wala nila hinangin aturan, biyasid, aturan, piyasampay kumon kanila tungod pag-ibadat. Minsan pa, in-ari na nag-ibadat sila. Bang inisulang mukhalip, hasun nahihinang ko. Lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, sila yan to hindi mabaya sumud-surura. Amo yan to mga palanguan ha agama Islam, indeng ha mga maniutyo, ikapatumdom sin kami kato nyo katan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, hilin ko magbalik, in lang ta microphone, haguro ko mulya, amuin lang ta sumumpat sin pangadjian, iya Sheikh Zakaria Muhammad, pagyatakan, padilatuhu majuran maskura. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mga kakasi hatiranan, alhamdulillah, dahil na mga nasabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sin amoin dayaw longka, sin ummat niya, nakalari rin ang mga ummat, longka nakauna, pasal sin amoin, ug baya nila himinang, simpyang daakan sin Allah Ta'ala, turut si ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, kakahinang nila, iaayaran nila, himihinang sila taming sing ginawaran nila rin hakatan karwalan sin Allah subhanahu wa ta'ala,
Asabi ito nakabigda sila rin hakatan umat. Bihadto ini sipat nila, hakabuhi nila, na labi tuod dito hadlaw akhirat in lang tapalabihon sila sin Allah Ta'ala amuin sindirihilan niya, amun tiyatakaman niya. Amun ang biyay ta lang ta in sulga tiyatakaman Allah Ta'ala amunain lang niya mala aynun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. In tiyatakaman Allah Subhanahu wa Ta'ala amuin ni lang ta wala pa biya mga ini kikita sim pangatod, sim mata, wala pa diurungog sin tainga, iwan way pamisan na angan-angan sin bigi jantung. Amo yan to. Hati niya, insipat niya, ibutang ta bang biya kakaon, nabigda in dito, iban sindi. Sabab in dito hadlaw akhirat, na way roon na misan CR. Ini dakanan mo bihan. Sabab na in pagkaon dito hato, laong talanab na sadyain sumampay palaon sin, kaunggang sin, ipon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihan. Amoy laong ta tiap-tiap siya mudjut sin kakaon niyaon, pagkawa niya yadto pagsungit pa si mud niya, kakantian sin dugaing inamuin, pagkawaan niya yadto, sa ta in amin nakakanti ato, labi in lanab dahil sin amin nakauna nakasud palaon sin kaunggang niya. Biya-biya na hadya ito magsuso. Sarta in sila rin na pagkansuban. Bukong biya sindi, bang marasok na intiyan sintaw, misan na biya din lanab sin pagkaon, mig na maghukas na sila niya. Dito hato ay roon na mga katawtay manghuran, akama Islam. Nasarta, sa taod-taod din ang mga pasuron sulga sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amo na in umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa sumagawa, biyalo paragbus, iabutan na kita nyo sin wakto, ini susong in wakto ini, biyalo paragbus uno ba ini? Kukuin ko. In namin itong anbihan sin tayo. Maglikid na ka. Maglikid, oh. Likid niya na bihan pa, min umutong na bihan pa uno. Paamoy in, Paawalon niya ni wakto. awal na in wakto. Na sabi ito, amurad yung mga kakaustosan na mo, pagpatarang na wakto ini, murah-murahan, nakahampit ka mo sin, mga pagpatumtum ito, insyaAllah ta'ala, imahal ka din ang katan, amuin paganggaw taan na to, bang unuin, biyay ta kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, iban sin Rasul niya, doon na hadyang patugtuon na mo, in wakto na mo, sarta pagsukur po Allah Ta'ala, damikyanin ka mo, mga katawtay manguran, di kami makahampit sing karayawan, biya sing kihampitan na mo bang bukon pasalan niyo. Inshallah ta'ala sa masibuk kita niyo kataan. Dihilan sinallahu ta'ala kahampitan karayawan dito at kawana-kana. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.